Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke School Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Da kaji ang nuot ban kentiu ya laki para samla. Bakindang yo ya kalat ban shementa haki lumpung ya kai football. Bat ru kabalong kum kawai nakilat ban penbahaya ki emlang kasalang. Habaki samla ki iya ya ka kot ka khia lengba ki jingkilan men bat shementa haki lumpung yelek kai ka kenhun jong ki sparlok haka jingilam jong samla paila sangpliang menta ka sngi ka arpratrik na wieng arjar pusau ka ala ban sedang ya ka jingpelong ya ka fifth knockout football tournament ka peteng na ka lumpung ka balak pelong haki por ki balak adam haka ba ya ka ni ka lumpung yelek kai football la pelong hamadan paham rio Riboy District kum ka jing MCM ya kini ki samla nong penyat bat ki samla nong yelek kai lawan ban sakilang dau ba Marcus Martin kumukongsan haka jingdor kat lang ki samla ba penya ya kani ke tournament kiri orang ba kinongwan pet kai lem bat ki wei haba phai sa jing dak kai la ban ong ban ka jingdon jong ki lumpung ba pher ki samla ki la ba ban ya kai ba bat ka long ka ba itanat ba ban ya pet kai haka ni ka singi sedang lai dak kai padeng ke Bullet Boys persya ya kenang QFC hande haba kot jong ka jing dak kai ke Bullet Boys kala syak penrem no haka nang QFC the laigu lakaway nong penyak kila buru ya kajing penyelek kai loki draw haka bakani ka kenhun ka penyelek kai bat haka ni kajing penyelek kai ya ka loki draw kadai kum si benta ban penmi pisana ka benta ka ni ka football tournament bat ka tickets jong ka ni ka loki draw ka long ka bosong dor tang si spa tingka bat ki bayo first prize kin yo da ka alto kitten bat ki bawan baar kin yo san hajar tingka bat don ru hadu santeli ki consolation prize kata si hajar tingka na kajing tep bakam benya pelaban pun hakin number kendai lain rio arn rio, kendai san sau kendai, lani rio not kendai, not arn rio not sau rio, lani kendai lain rio, sau san iway sau iway. So penong kedai kabenta jong kini kisi perlok ban perlong kum ye kini kisi kedulang hapo madan kumno ban peni ya kata ka sop kapong jong pi kun samla kap jumlamot ba kisi perlok kiwan ban kamai pisah bat kacingwan jong biru kamsem dai bong ba kiwan ban ye pe pisah kita tahu kolong ba kisi perlong man lah kasdam ya kena ka ji kedulang daga perlong ya kena ka football tournament kadon kita tahu kolong amar gi bagi kun semla kedon kam man kilamet kedon kam man peni kata kataler kejuki ki kun semla kedon kam man peni kata kasak kejuki namar balai hakane kejuk jungi ke pemerintah kisamla gidai kita ki kelur ke batang ceng habaro kiliang la bodong haba pimi hamadan di berlok ki kelur ki betebit ban peni la sak kapung jumpi kum segi kelur ila kai football tapi baik mat cha kapule gedung dangleru kadai kum tahi pihak ban krep hai ke kot papila ban long shot o kelur bostat mo ban ra ka thong molong kaki Bastard. Tigene kecing lekat football ru kam simnodai tengah pamrio. Keleng giri, keleng gejala, keleng gidusik. Ki klub, ki kur, ki kunhun, ki terbersenong, ki seng semua, ki seng lukmi. Oh, kepartai bro kawai. Paju pelong. Ya ki tournament. Ban peten lenti, dan ban peten. Jadi ikut semula. Bunuan samadan ban peni. Maka niru gede ke telap aikam. Wan mut ko mangong mene kini ki siperlo. Hoi. Hakaji alu ti ki don sibon. Ki jimut diperkat ke ba perang hakaji mut diperkat ki le sela bunong. Andai ka woi ke bangi sutu
kajing sang kajing ti kelong ki khon semla kim dei ban pi pen bijaya ka por ka jong pi ka por ba ka do jong pi ki pelong ka turman kenang ba pilai na kajing jai pide pilai na kajing kerni ha kajing di kita kajing di ibama adu drok sekian berkiwei labonong tam hagarta ka ba khandri khanjo khatra bo pidang don kam ba baliyo kumigine ki khon samla ki ban lam khamat len lam len ti ri ba pinwan sha ka benta ka ba ki don man khot ki ban weri phi kumno ban shim benta ha ka mele kai te kuble sibun ba paila sumpriang bat ibarok marbaniang bat katim kujung bi kadon ru sagawai kalak ya phi kinong choksnong kiba bhano boklane bhano sip labonong ngiwi ba kene ka kali gidon hamne katiket tak ci span ngane gawai katarong de galan coba ki puni kene ka phone ban pentulun ban teniang lengba bagi peniai kene ka kali ru lese yo dona hang nang tai kini kita kibri ke bestat ban perkhan kita bisa di kli tim kuala se monong ban sulik rom nang no bo ban pendap kita ka apa trofi lah ni kata ka cash prize kiong tapi kita ni kini kli lagu peniai ru ya kini kali ban perkhan aku mai Henry kaji perkhan jong ini ikut semua kim kwa ban pelan ya kata katalan bakidon tangla bakla mo hagani kajuk ke pemerintah kajuk ke ba ngidon tangki nang bisni rapi bakla cikloi berkudo di bakla jisen kin cis pasen tinginges kam ba katim juang kisi perlok kaba pindang yai teli pindang yai pelong kemudian ji kedulang jungi kut semla daga ba en pelong yai ki turnamen football hagidok bofer ba ki kut semla kini banuan simenta banput ya ki kendon jong kino punya kenang ba ki referee kino mai giloka devi ki referee kino mio banai reka devi hamar lada hile bakla timbuk dia kendon kirekat berkilokat keadaan lupa temka mungkin naga mesim jong kajing suret i ba paila i aweringa bangandon lang makin kesengi pasobunong ada kesengi bakrau kamta me kasno pamrio to ba iba paila ba kiprolok jungi ijuan ra yakum gane ka program hakari kasnong pakasnong ru kasapau pakajing perlong iki turnamen nikhot yaki lak pathai kubor kinong tho kubor pakasnong pamrio kadang kiu kadang paunam kadang yo kapurong baganam kubah bagi ngiyo iru ba kasong pamrio dei kisnong bababun nakiru start kidon hangne bat kibabun ru kinong lep kimi langne bat misu tu ba kajing le kacong kinegi kutsumla kata kajing tu jiki denam ta apa bahakam nagawa